Na starti River Adamus, na startu Žan Kranjec. Dinamični start Žana Kranjeca. Stotinki prednosti ima Žana u odnosu na Filipa Zupčića. Drugi sektor je Zupčić otkijao zaista sjajno, a onda opet u trećem i nije baš blistao. Da vidimo, Kranjeca smanjuje taj zaostatak Slovenac. Sjajan Žan Kranjec u trećem sektoru, ubedljivo najbrži. I vodi u cilju Žan Kranjec, 28 stotinki prednosti ispred Filipa Zupčića. Kranjec juče ovde 10. plasirani, danas verujem da želi borbu za podijum. Na startu sada Aleksandar Spirolski.